Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo n'uriya mashariki tubazaniye amakuru yo kuri uyu mugoroba wo kuwa 28 z'ukwezi kwa kane 2025. Kuri mikoro muri hamwe na Sentama, sindi jyenyine, mfite umutumirwa wacu nk'uko bisanzwe. Umushakamba, muri aho neza, muri amahoro? Amahoro Sentama. Amahoro Mushakamba. Mumeze neza? Turaho. Makunguru zanze kugenda. Makunguru zariye gumino. Zariye gumino neza, ikintu kijyanye n'ubushobozi cyazizonze. Ega birahenze biriya bintu n'ibikoresho byabo byose hamwe. Gutwara abantu barenze 5,000. Birahenze. Kandi na Tshisekedi ari mu gahinda ntabwo yabafasha. Tshisekedi we nta muha bafitiye, kubwe yanabavuma. Yaranabavumye nako. Yabishyuza n'ibyo yamaze kubaha. Ngira ngo amakuru ni menshi, imirwano yafashe urundi rwego. Yego. Uvira barayikomanga rwose, vuba aha turayibona, turayigeramo cy'abahungu barayitaha. Uvira numvise ari popo aribyo bibereyemo. Nahoze numva reka nkumvishe uko bimeze Uvira. Nyumvishe uko bimeze, tuhita twirebera uko byifashe Uvira. Kanze nkumvishe nubwo bageraho bagashyiramo ibipfurero n'ibindi birimo. Ubu niho hagezweho Uvira rwose. Uvira abantu barayishonje. Kanze nkumvishe rwose. Gusa bamwe batangiye kwiripotinga. Urabyumva? Yego, nubwo biri kure ariko nta kibazo. Aho birumvikana. Ni imyambi. Baravuga ngo Uvira ngo byumvikanaho ni imyambi gusa, ngo n'ubuhuha bw'imyambi. Ubwo imyambi ni amasasu. Ngo kuri mize, niba ari mize urumva ko bikomeye. Ngo audio irarangiye ivuga ibya Uvira ariko ni umuriro hariya pe. Hari ibintu bibiri biri Uvira. Yego. Harimo gusubiranamo. Yego. Kwa Wazalendo n'Abarundi na FARDC. Biriya rero ni ikimenyetso cyo gutsindwa. Aho hamaze no gupfa benshi, kuko bamaze gupfa abantu bagera mu 120. Yego. Ku mpande zombi. Yego. Bigakubitana nuko 23 nayo iri hafi. Yego. Nayo ikabakubita igasya itanzitse. Iyo Uvira rwose vuba, kuko urumva niba imirwano iri kubera muri Uvira. Ega Mushakamba, ikindi kintu kirimo kuvuga kuri Uvira abantu bayirebe nka Goma igihe ari igoswe impande zose. Ni bimwe, uretse ko aho guhungira banyuze mu mazi ni mu kindi gihugu. Yego. Naho ubundi nayo iragoswe. Uvira irakenewe. Yego. Kandi mu makuru mfite y'urugamba hari umusada wari uturutse muri Karemi. Yego. W'abana basoje imyitozo, hari imodoka kamyo 3 zuzuye abasirikare. Intare za Sarambwe zaziteza mbusha, amakuru zarayamenye zirabategereza. Yego. Mu bice bya Fizi. Yego. Barahakubitirwa, intare zirabakubita. Aho muri izo kamyo 2 bazihinduye umuyobo. Abateze babatega mbushi. Yego. Imodoka 2 zirahinduka umuyonga, zipfiramo abasirikare, hapfa abasirikare bagera muri 202. Yego. Abandi barirukanka. Byumvikana ko harimo n'abakomeretse. Byaba abantu babyumve bumva amakuru neza babategeye. Ni muri Fizi. Yego. Ni muri Fizi, izina ryaho ndagibagiyeho gato.
yego ariko ni muri Fizi rwose urumva bavuye muri Karemi binjira muri Fizi bashaka gutanga intare kugira ngo zitinjira muri Fizi urumva bari Minembwe bagomba gufata inzira ijya Baraka muri Karemi uzamuka uza muri Kivu y'Amajyepfo winjira muri teritwari ya Fizi niyo winjirira aho rero niho bakubitiwe abo bantu igitangaje kirimo harimo urubyiruko rw'abanyarwanda bari impunzi muri Malawi za Mozambique na za Zambia yego aho bagiye bashukwa bya bimwe twakubwiraga bazaga bigize abanyafurika y'Epfo bafite ibyangombwa byo muri Zambia Mozambique n'ahandi nabo ni abana bafashwe bazanwe mu kwa 12 yego bahabwa imyitozo y'amezi 3 mu mpera z'ukwa 12 bahuzwa na Wazalendo na FDLR muri Karemi ndetse n'abarundi rero bari baje kugira ngo bongerere imbaraga FARDC kwiriya fro ya Uvira kugira ngo kiriya gice kitigarurirwa vuba yego ariko urugendo rwabo ntirugeze iyo rwajyaga ntabwo bageze ku ntego birumvikana ngira ngo iriya ntambara uyu munsi yari ishyushye muri Plaine iyo wumvise amasasu avuga itawumva mu by'ukuri uburemere bwayo kuko isasu rivuga kuriya biba bikomeye kuvuga baba bahuye barimo barwana imbonankubone rwose ni ukuvuga ngo Katanyama FARDC n'ababafasha bashatse kwisubiza akaziba intare nazo zibahata umuriro barirukanka barashwiragira bakushumurwa bagana Ruvungi yego muri Plaine kuko Ruvungi bari baherutse kwirukanamo nako gusaba abaturage ko bahunga bakajya Uvira ibabaje nuko umuturage ava muri Ruvungi ngo ahunga amasasu yagera Uvira n'akayasangayo bikaba guhungira ubwayi mu murama cyane rwose ntabwo nicyo nakubwiraga ibyo ni ingaruka zo kurwanira ahantu hafunze kuko bajya kumenera hariya ugasanga ibyo uhunze biriyo cyane wajya ahandi ibyo uhunze biriyo ugasanga rero ntumenya ngo ndahagarara henda rungira yego tukiri ku ntambara reka tuzivireho rimwe yego Warikare hari ibice 23 yinjiyemo ikora ama operasiyo irakubita yego ibice biri hafi ya za Gasheberi ubwo ni Warikare Gasheberi ni muri Masisi ariko ni ku mupaka ni Gasheberi twavuga ko iri ku mupaka ubwo burenze Nyabyondo uri kwinjira muri Warikare aho rero muri Warikare ahantu habiri intare zabashije gukubitira umwanzi zikahamwambura nahitwa Kayirenge Ngenge Kayirenge ndahabona nahitwa Warowa Yungu Warowa rero na Kayirenge yani ibice nyine ni muri Warikare ariko bishobora kuba bireba mu nzira zigana Pinga ni bya bice bigana Pinga ariko biri muri Warikare bakubise rero umwanzi bamukuye mu nzira ubu za FDL zigize APCRS ziri mu marira Ubutembo naho ahitwa Runyasenge ni Runyasenge abe ahangaha witwa Major Justin Chimbondo wa FARDC yashatse gukorera mama 23 operation bamwe bari za Kipesi
birangira intare zibabereye ibamba zirabakubita zibasubiza inyuma, birangira Bunyansenge ziyigaruriye. Ayo niyo makuru yaturutse muri ibyo bice, ariko abapfuye babaye benshi, kuko amakuru angera haremeza ko hapfuye benshi ku buryo bari 23 n'iyo mibare nabashe kubona bwa mbere, ariko mu kanya mbonye ubutumwa bumbwira ko hari abandi biyongereye ku bapfuye, ku buryo rwose hariya haruguru ushobora kuba haguye nari mvuze 23 bashobora kuba hiyongereyemo abandi biyongereye. Ntabwo mbona umubare neza aho bawumpaye, ariko bambwiye ko batari munsi ya 5. Urumva ko imibare yiyongereye. Rero ikigiye kugaruka mu Shakamba ni bya bitero bya FRDC yita simultane. Simultane ni ukuvuga biba bibereye igihe kimwe. Yego. Korewe rimwe kandi impande zose. Urumva niba Rubero Warikare ukafata Fizi ukaza muri Uvira, niba rero bimeze gutyo urumva ko intambara iraza gukwira hose kandi iraza guhinduka ikintu kiri cyane cyane uvuga hose. FRDC nta mbaraga igifite. Yego. Ni ibintu byo kwiyahura, nta nubwo bakirwana umwanya badakubiswe. Kuzaho bakababwa bakiruka bakagenda bakazongera bakagaruka. Ubu ngubu ukuntu bimeze, uwahigaga niwe usigaye ahiga. Yego. Niwe wabaye umuhigo. Tugiye tubone FRDC bayishishikana bayigira zose. Nk'uko nari maze kubikubwira, nari nkubwiye 5. Yego. Nibyo ni 5 bapfuye, bari bakomeretse, bari mu mubare w'abakomeretse. Yego. Kubera rero bakomeretse bikabije, birangiye basize ubuzima. Amakuru ajyanye n'urugamba ndumva ari ayo ngayo. Intambara yari mu bice byose birumvikana. Simultane yabakozeho, gusa nanone bya bice byo muri Karehe, niba ubyibuka, za Remera ndabibona ibice birenze bwabo burenze ntuza iriya misozi irepfo yitegeye ikiyaga ya Nyabibwe. Nkajya ubwo si harimo na za Rusheke gutyo? Ni Gasheke. Gasheke iri ku kiyaga, naho Remera n'umusozi hejuru. Ibyo bice 23 yamaze kubyirukanamo umwanzi. Mu bajyaga bihisha bakarebaho bakahaza bakagira abantu. Ni ibice byamaze kuburwa rwose ku buryo bwiza, ubu bumeze neza, ariko ngo bakubititse bitavugwa. Bitavugwa rwose ko ni ibice bigera muri 7 byirukanwemo umwanzi 100%. Nta mikino bazongera kuzana mu mirwano. Ariko ngira ngo ni ibisazi bibafata. Ariko ubundi nta muntu ukina n'intare. Neza umuntu akuvanye Isarambwe mu misozi miremire, mu mashyamba, akugejeje Uvira. Nakuvana Sabyinyo Uvira. Urugendo ruhari. Ahubwo se ni igihugu. Birenze igihugu, ahubwo
ni umugabane. Ni umugabane rwose, akakugeza za Warikare, akakugeza za Rubero, za Butembo, kuvanyira inyoni na Cyanzu. Rero ni ikigaragaza ko biriya bigaragaza umuntu ugomba gutsindwa cyane. uko byamera kose FARDC izatsindwa, yarwana yagira ite, ngaho bamwe barimangataniye mu mashyamba y'ibirunga, ntabwo bazi aho bahungiye, ntibazi. Hari umuntu yari asekeje, burya ngo babazungu hariya mu mashyamba y'ibirunga bamwe baracyarimo bihishahisha. Ni nka za Sadek, ariko hari abakubitiwe kuri furo, ariko ngo uruhu ngo rwahindutse ntabwo rukiri rw'umuzungu, ngo babaye nk'imikororombya, babaye ba Rukara. hari ibintu najyaga mbona mu giturage bakoraga ngo ni ugusereka amasaka kugira ngo yirabure y'amakoma, bayinika noneho bakayaraba ivu, bakagira bate, bakayatwikirira ahantu ugasanga amasaka yahindutse umukara, noneho agatangira kumera. nabo rero ibara ryarahindutse pe. bibaze nawe umuzungu bakubita, bakamukubitira muri Nyiragongo akiruka akajya Nyamuragira iriya hafi yahajya kwegera Tongo, bakongera bakamucyamura bakamukubita, birirwa bamucunga. uba rero aba agomba gutakaza ubuzungu bwe. Turebe Sadeke, dore ko nabo bafite ngo bene wabo bari kubwerabwera mu mashyamba. Sadeke yo ifite ibibazo nk'ibya nyina wa Bizuru, ariko ngo ikomeje kubura ubushobozi bwo gutaha. Ntabwo biyoroheye kubera ko intare bashowe muri misiyo bagiyemo bukumyi batatekereza. Hari umugabo uvuga rumwe na leta ya Afurika y'Epfo, Malema, yigeze yivugira ati iki gisirikare ntabwo cyarinda amashu. none no kurinda Goma byarabananiye. baramuseka. ariko icyaje kigaragara ni uko ivuga ukuri. Afurika y'Epfo ifite n'ibibazo by'ubukungu. Afurika y'Epfo ifite ibibazo by'ubukungu, aho uyu munsi amakuru ahari ari uko babuze bari gupfundikanya. ariko se ko bafite amabuye y'agaciro buriya Afurika y'Epfo burya na Congo na Nigeria ni ibihugu bikomeye bikize ku mabuye y'agaciro, ariko bayobowe n'isi harusahuzi yitwara amafoza. atwara amafoza n'ukuntu areba koko niyo. icyo nicyo kibazo gihari. amafoza rwose areba nkayo. ubwo rero ibibazo bya mikoro byakomeje kuba ibibazo, gusa amakuru ahari, hari delegasiyo iri mu Rwanda iganira n'u Rwanda, hari delegasiyo iri mu Igoma iganira na 23. iyi ni isaba ko babona inzira. Yego, inzira yo barayibemereye, ahubwo uburyo bagomba gupakinga, gusakwa na bya bindi byo kugira ngo babikorwe mu ibanga, ntabwo ari ibintu wahamagara kuri telefone. ariko ngo mu bintu badashaka ngo bazirana n'ijisho rya kamera. bahumure bazayibarinda kugira ngo binorohere, ariko nanone binakorwe, ngo bazirana n'ijisho rya kamera pe. nanone bizanakorwa mu rwego rwo kugira ngo bifashe transport yo mu Rwanda. Nubwo imodoka zihari, imodoka zigera mu 100 za bisi nini, kugira ziboneke birasaba icyo nakwita kwigomwa, kuko izo modoka zarimo zitwara abantu, ziba zagakwiye kuba zirimo zitwara abantu abaturarwanda. rero kugira ngo bazibahe, nibiba byiza bazumvikana babatware nijoro,
none zigiye gutwara babatware nijoro kuko ni ikiraka. Ni ikiraka, niba batwara nijoro azaba ari amahirwe ku mpande zombi. Kubafotora byo ntituzabura uko tubafotora, nta mihanda y'i Kigali itagira amatara. Aho niho bizaryohera. birumvikana. Ni ukubafotora, ariko ubundi se Kigali ko haba ku manywa haba nijoro haba hashanyaraza. Hari inyandiko ufite imbere yawe ushobora kuyisoma abantu bakumva neza byose uko biteguye. iyi ngiyi ivuga kuri SADC uko bari mu Rwanda, uko igikorwa kiri gutegurwa. reka tuyirebe tuyivugeho. Hano hari inkuru ivuga ngo uko byagenda kose ingabo za SADC ziraca mu Rwanda, zambukiye ku mupaka wa Rusumo zigana Tanzania. Delegasiyo iyobowe, ni ukuvuga intumwa ziyobowe n'umunyamabanga mukuru wa SADC bamaze iminsi i Kigali bafatanije n'ushinzwe ibya gisirikare muri ambasade ya Tanzania mu Rwanda. Bari kuganira uburyo leta y'u Rwanda yabafasha bagakoresha inzira ya transport y'u Rwanda. Goma hariyo irindi tsinda rito rya SADC ririmo kuganira na M23 AFC. Kampani za transport zaganirijwe zishobora kubatwara ni International Express, iyo bakunze kwita international. Zizifashishwa zikura abasirikare ba SADC Sake na zibazana Rusumo ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania. Kuri ubu icyiciro bagezeho, intambwe bagezeho mu buryo bwo kwishyurwa, naho ubundi diro ni ukuvuga ubwumvikane ku kintu cya bizinesi yararangiye, bamaze kubyumvikanaho. Imodoka za gisirikare za Tanzania zo zamaze kugera Rusumo muri kilometero 2 uvuye ku mupaka wa Rusumo, aho zizabafatira zibajyane ahitwa Chato muri Tanzania. Muri gakomeza ejo cyangwa ejo bundi hatagize igihinduka, nibwo abasadeke bazambuka, kandi ku mupaka ntawemerewe gufata amashusho mu gihe bazaba basakwa. Ariko wangira satelite, hari ibintu byinshi bituma badasaka, kandi uriya kubasaka no kutabasaka byose nta kintu bitwaye cyane. Kora mupaka uri gukoreshwa, ufite urujya n'uruza. yego, gufata abantu 5,000 hajemo n'itangazamakuru, kubereka itangazamakuru n'ama interview n'ibindi, nabyo ubwabyo byadindiza igikorwa. ngo nk'uko mwabibonye babacanshuro abana b'u Rwanda bacakazwa. Basakwaga, yego, gusa nta foto nta cyabaye. Bizaba ari bisi nini 100, yego, n'izindi nkeya z'agateganyo. ubwo uwo murongo abari Goma no mu Rwanda muzihera amaso ukuntu ingabo zatsinzwe ku rugamba zigenda. Ni benshi gushakamba. nawe tekereza iyo abasirikare bari muri Kongo ni hagati y'5,500 na 5,800. Uburyo bwo kubatwara
murumva ko buzateza ibura ry'imodoka hagati mu gihugu. Hari n'abandi baburiwe irengero cyangwa bangiritse cyangwa ku buryo utabamenya cyangwa abataye urugamba bakiruka, byose bari gusabajya mu birunga nta handi ho guhungira bari bafite. Noneho ubwo hari abaturage b'aba South Africa dusigaranye hariya mu birunga. Ibyo babaho, abaturage bo babaho rwose. Hari abasirikare ba SADC bafungiye mu Bambiro n'abandi bari ku kibuga cy'indege cya Goma na Sake. Kandi aho hose babayeho ubuzima bw'imfungwa, kuko bamwe batangiye kurwara indwara z'imfungwa namwe muzi. Ubu barwaye intaragurizwa zimwe zo mu mano. Ntibyabura indwara zijyanye n'imitsi, ariko hari n'abari bafite ibibazo n'ubundi byahamuka kubera urugamba. Intaragurizwa urabizi? Oya. Zimwe zivurwa n'ibikwasi. Ndazibona. Za zindi zirembeje cya gihugu cy'abaturanyi. Imbogamizi zihari ku ngabo za SADC, hari abo basirikare babuze n'uburyo bwo gucyura intwaro zabo. Imodoka zambuka kubazana mbamenyesha ni ikibazo cy'igihe gusa, naho ubundi barataha. Mugire amahoro. Umuntu wanditse rero iyi nkuru banza ari muri ba banyadushoka niba bajya bamwandika. Ikiriho ikibazo cy'igihe nge sinkemera. Yarangije ashyiraho agashoka. Ikibazo cy'igihe sinkemera, icyo nemera ni ukwishyurwa, kuko ibibazo bya mikoro turabizi. Cyakoze bamaze gusakwa, Afurika y'Epfo nayo yasatswe. Ikibazo cya mikoro turakizi cyo rwose muri SADC, muri buno butumwa bwa SAMIDRC. Ikibazo cya mikoro nicyo cyabazonze, cyababereye umugorabahizi. Naho rwose kuri biya batari ikibazo cya mikoro bose baba bamaze gutaha, baratashye kare. Cyane rwose. Ko ntarega nabo ubwabo barabangamiwe, buriya nubwo abantu bifuza ko bataha, nabo ubwabo barabangamiwe. Kubaho nk'imfungwa ntabwo ari ikintu. Hano hari umuntu nsekeje ngo AFCM 23 yabigishije kunywa amata. Yabigishije kunywa amata ngo babaha amata. Nayo baha ntacyo babima. Barimo barabondoza amata kugira ngo babe abantu. Nta kundi nyine ntibabone gukina diru na Gisekedi icyo bisobanuye. Ntabwo bizaborohera pe. Ngira ngo twava muri SADC tukikomereza mu kibaya cya Rusizi harya ntitwabivugura cyangwa twabivuze, nibyo twahereyeho iby'intambara. Yego. Ubwo twaza gukomeza turajya Ruhihi. Ruhihi ni hariya muri Karehe, ni ibice byo muri Karehe. Ruhihi si Karehe, buriya ni Kabare. Sorry. Hariya ahantu rero haregeranye. Haregeranye byo. Na kera narahitiranyaga. Ni ukuvuga Kabare, Karehe. Karehe yifatira Iminova. Ukagenda ukamanuka Nyabibwe, ubundi teritwari yubatswe munsi ya Nyabibwe. Yego. Ahantu hitwa za Ihusi. Aho rero iyo uharenze utambika ugenda uri hejuru y'ikiyaga, ni umuhanda ugenda unyura hejuru y'ikiyaga. Yego. Ukaza gusohoka muri Karehe winjira muri Kabare. Naritiranyaga na kera nyine. Yego. Hariya rero Ihusi hari amabuye y'agaciro, hari ibirombe. Yego. Hakaba amakipe ahacukura, ariko nk'uko twagiye tubitangaza hakaba aba FDLR. Yego.
ihunga ryo muri 1994 bava mu Rwanda bagiye bajya ahantu hakize ku mabuye y'agaciro ku bukungu kamere, yego n'ahari amashyamba, kugira bajye bahakora business z'imbaho no gutwika amakara. yego Na hariya rero Ruhihi bagiyeyo, bajyayo ari benshi hamwe n'abarundi. Baragenda bariho bakorera, bajya mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, baba abaturage. Ejo bundi 23 ihafashe, ntacyo yabatwaye, nta muturage yahungabanyije, usibye ko yahinduye ubuyobozi mu bijyanye no gusoresha. Babandi bibaga bagiraga gute, by'umwihariko baturuka mu Rwanda bigize abanyekongo, batangira kwibasira abavuga ikinyarwanda. Urumva ni bya bindi ngo umunyazirundi. Umuntu avuga ikinyarwanda n'umunyekongo, wowe urakivuga uri umunyarwanda wigize umunyekongo, none utangiye kurwanya uvuga ikinyarwanda wo muri Kongo. Ibyo rero byarangiye. 23 yashize, urumva yashizeho abayobozi, hari abantu nyine bagaragaye ko bakorana na 23. Iyo zabandi bita interahamwe bakagira itsinda abasore, urunsoresore n'abandi babakorera babacukurira amabuye nabo bakorana. Babonye 23 igiye, iyo urebye ari amavideo ubona ko hari itsinda ryari risanzwe ryiteguye. baba hari buri mwanya babandi bicaraga mu tubari twabo bakagambana, nibo bahise bavuga bati tujye gutwika aho 23 yari iri. Bahava barubiye rero, bahita bajya gushaka abantu bakorana na 23, babiri mu basoreshaga, bahita babafata, nibo bahise batwika. Hari abandi nabo babiri bicishijwe ubuhiri n'intwaro gakondo, kuko nubareba nta mbunda bari bafite, ni intwaro gakondo. Abo ngabo barangije nanone bajya guhiga abandi, bamwe bakabakubita ntibabice. Hari nk'uwitwa Bizimana uturuka i Karungu, ubu ngo bari kuvurirwa mu bitaro bya Bukavu. Yahise ajyanwayo bwangu, ari kuvurwa, Imana yakinze ukuboko. Birumvikana ko hari n'abandi bababaye cyane. Gusa 23 yahise itabara, yaratabaye rwose, aho yabafashe bashyira mu bihano, irabahiga, n'ubu iracyabahiga kuko hari abagiye kwihishahisha no guhunga, kugira ngo izabageze mu butabera. Amakuru mfite nuko urubanza rugomba kuzabera ku Karubanda hariya rwose muri quartier ya Ruhihi. Ubundi abakoze ibyaha bahanwe. Nuko byagenze, ngira ngo abantu benshi ntibagiye babisobanukirwa, ariko iyo niyo ntandaro ya byose. Ubu kano kanya haratekanye rwose. buriya rero bari batangiye gusakuza ngo bahafashe. Niko basanzwe ahantu hose intare zivuye bavuga ko bahafashe. Twibaza uko gufata kwabo, none urahafata zuvuye he ubundi? Wenda n'abaturage nabo baheza nguni babo cyangwa ayo mabandi yabo amenye ko igihugu cyarabohowe, biriya bice byarabohowe, nta ngabo zava Bukavu zabo, nta n'ahantu hahariho zava, baza ari 2, baza ari 10, bagakubitwa bagasubirayo cyangwa bagafungwa. Nta gitero gishobora gutabara hariya cyakuza kwigaruza hariya gishoboka, kereka 23 ari gisemo gusubira inyuma, kandi ntiyabikora
mu byo yarahiriye bidashobora gukora n'ibyo ngibyo. Nibemere bayoboke ku neza no ku nabi. Niko bimeze. Ubundi hari umuntu wavuze ngo if you can't fight him then him. Nibyo ariko udashoboye kurwanya umuntu uramuyoboka cyane. Yaruhihi nayo ngayo ndumva nta yandi makuru naba mfite kereka hari ayo ufite. Ndabona nanjye nta yandi arenze. Ubwo twaza n'abagana ku musozo. Turindiriye kumva amakuru ya Uvira mu mwanya mu gihe. Ibya Uvira gusa nabonye n'aba basenyeri. Yego. N'aba pasiteri cy'abarevera pasiteri n'abandi bagiye muri Katari kuganira na Katari kugira ngo batange hano hari itangazo rya Katari. Baganiriye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Ibyo twarinyuramo tukaribwira abantu bakaryumva. Warinyuramo uri semura utiriwe usoma mu ndimi z'amahanga kugira bidadutwara iminota. Nabonye abantu tubarambiye tumaze umwanya munini hari amasaha y'akazi afata. Usanga turangije ikiganiro. Minisiteri ya Leta Minisitiri wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yahuye n'intumwa ziturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa 28 z'ukwa 2025. Nyakubahwa Dr. Muhammad bin Abdelaziz bin Saleh Al Khalifi ariwe Minisitiri wa Leta muri Minisiteri y'Amahanga yahuye uyu munsi n'intumwa zo mu inama conference inama y'abepiskopi muri Kongo ndetse n'abo mu ihuriro ry'amatorero ya Pentecost. Rero bakaba bari izi ntumwa zikaba ziri muri cya gihugu cya Katari. Zikaba zahuye n'uyu minisitiri wa Katari, minisitiri wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Yego. Mu nama rero bagiranye byagaragaye ko ubwitange bw'amahanga mu gukemura ikibazo kiri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi n'u Rwanda nacyo bakivuzeho. Hano bakavuga ko nyakubahwa minisitiri wa Leta uriya wo muri Katari yemeje mu gihe cy'ibiganiro yemeje ko Leta ya Katari yashyizemo imbaraga zayo kugira ngo ishyigikire ikemurwa ry'iki kibazo muri Kongo hagaruka amahoro, kandi noneho umwanya Katari ihagazemo urabona ko ari umwanya rwose uha amahirwe ibi bibazo gukemuka, bigakemuka binyuze mu nzira y'ibiganiro n'amahoro, mu bwubahane, mu mahame y'ubwubahane no kubaha amategeko mpuzamahanga, noneho mu rwego rwo guteza imbere umutuzo n'amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Ni ibyo bikubiye mu itangazo, nta kindi kandi biba byumvikana. Yego. Twagana ku musozo noneho yego, nanjye ngiye kubigusaba ngemerere dusoze. Umugoroba mwiza uraharyana. Urakoze Sentama, umugoroba mwiza kuri twese n'abadukurikiye. Turabashimiye, murakoze kudukurikira, kubana natwe muri aya makuru tubagezaho umunsi ku wundi.
murabo gushimirwa. Turabibutsa kandi batarakanda subscribe ikandwa rimwe, mwayikanda mugakanda kukazogera, ikindi mugakanda like kugira ngo tubone ko ibiganiro byacu mwabikunze, mugakanda share ibiganiro byacu mukabisangiza inshuti n'abavandimwe banyu. Ikindi kandi mukaba mwatwandikira mukadushyikiriza ibitekerezo, ibyifuzo, inyunganizi zanyu mubinyujije ahanditse comments. Turabashimira rero, tubifurije ijoro ryiza. Mwari kumwe na Sentama. Murakoze.